Odnos Dalile i Dejana Dragojevića sve više intrigira javnost, a sada i njen raskid sa Filipom Carom drži pažnju gledaocima. Naravno, u ovakvim situacijama pojavljuju se razne teorije zavere, budući da podršku ima i Dejan i Dalila, te svako ko voli Dragojevića govori loše o Dalili i obrnuto. Iako je Dalila ispala crna u situaciji sa Dejanom, ipak je osuđuju i za odnos sa Filipom, dok sa druge strane postoji ogromna podrška, te oni koji se slažu sa Dalilom smatraju da je ona sve zaista radila iz ljubavi. Sada je isplivao snimak koji se širi po društvenim mrežama, na kom je Dejan govorio kako je patio za Dalilom, a predstavljeno je da je on sve to navodno radio zarad pobede i višeg plasmana, kao i navodno većeg honorara.